muri ubwo buzima bwo nari ntangwe bwo kutabona nasohokaga hanze rimwe gasanga nakomeretse bakamvuza rihaje kugera igihe aho ngaho narimba bambuza kongera gusohoka donc barambwira ati banyubakiye akantu k'agatanda yego kwa bibi wanje barambwira ati ahantu rero ntutegerezwa kuhava utegerezwa kuhaguma ati niwahava ukagonga ugakomera ikuzuzo kwimenya niho rero nabaye muri ubwo buzima mbere nyene ishatse nko gupisa nahamagara sister wanje akaba yanjana ariko nyene nabyo baza kubyanka baravuga bati wewe kubera ko utabona kandi nyene bumva ari soni kuri bo ko bafise umuntu atabona barambwira ati ni washaka kongera grand besoin petit besoin izo zirabikorera ngaho aho nyene cyane yego rero niho hageze igihe nyene none nta kundi kintu byagombaga kugenda nategerezwa kumvira amategeko yabo no kuvuga ko rero bitewe n'ukuntu petit besoin nayikorera ngaho grand besoin byaje kugira gute wa mwanda waje kunturira hano mu mugongo ari ahantu sinzi niba twahereka abantu ariko barahafata nk'amaensere mu nyuma ego naje wa mwanda waje kunturira kuko murazi ni acide ushushe cyane reka dukufatansi yabwuguse mwe egere yani reka nyine aherekane mu kiganiro tubwire mu gihe usanga umwanya wo kumonta ashaka kwibaye gushaka kugense kandi byari bikenewe ego nimba tacuza bitwase dike ntari bashobora ko One waje gusha ni hejuru gato yariko ku musozi nyene wa danger ni kuri kino ari kintu kimwe nari nifuze sana kuzo kubwira yani unsobanurire kubera ko yani uyu mwanya ni benshi kuko nyene ko shimwa medi kurikanwa n'abatari bakeya babashe kumenya itandukaniro hari ukuntu umuntu yabasha kubwira ati ngo uri impumyi hamadeni ugacuvuga ati je sindi impumyi abwo mfise ikibazo mfise ubumuga bwo kutabona itandukaniro ririye ngaho n'uburemere bw'ayo majambo ari ahagaze kuki ikibazo cyiza cyane murakoze abantu benshi ahubwo nta nubwo bana bizi hani waje se ngo biha agaciro no kuvuga ko impumyi ni ijambo nyene rigize nawe ijambo nyandaga cyangwa se ridatanga agaciro nuko iyo uvuze impumyi rero nkandi umbwiye ngo ndi impumyi ni wa muntu atababashije gukora ikintu na kimwe atababashije wenda atize nyine babandi basegerereza bariya ni mubabona muzabita impumyi usibye ko ntabwo ari neza cyane ariko umuntu usegereza rwose aba nta gaciro aba yihesha rero uriya muntu navuga ko aba ahumye ikindi naco umuntu b'abantu akenshi cyane cyane ku bantu b'abakristo abantu b'abanyabyaha usanga nyine donc no munimboregwa ni iki bari niba ari impumyi rero itandukaniro rihari umuntu bavuga ko agendana ubumuga mu kirundi cyangwa se umuntu ufite ubumuga mu kinyarwanda niko babivuga iyo bimwise gutyo biba byiza cyane kurenza kuko wamwita ko ari impumyi kuko impumyi donc namaze kubabwira ni wa muntu abadashoye ikintu na kimwe ni wa muntu atesha agaciro no guhora babikurikirana nyine kwanza kubaza Cedric ni iki inya ni gute asoma bino bintu n'ubutoboro ni rupapuro ruri ku butoboro ukuntu ni gute bino bintu uhisoma nyene nashaze gite kugenda kure na kure kwanza musube gusipaje ya mbere ngasi ngo mutangura nka bijye bolo by'abanuze yani ego aho hejuru nyene gusanditse gute murakoze cyane ni kuvuga ko iyi ni inyandiko y'abatabona basanzwe bayita cyese yitwa braille no kuvuga ko ni nta biraza kungora kumenya neza yani ko yitwa yego iyi braille rero kugira ngo uyisome nyene bigusaba gukoraho
okay, n'amaso yabisoma ariko nkanjye nyine utareba cyese nkaje ntabona iyo nkozeho mpita menya ati nkoze kuri B nkoze kuri I dufate nk'akarorero iri jambo rya mbere ryanditse hano handitse biology ni mu cyongereza ya no kuvuga ko yari test cyangwa se interrogation nakoze nk'iciga muri Troncom harimo abatonzi hari hagati na hagati ariko birashoboka ko wenda haba hari umuntu avuga ati ndashaka gufasha Cedric kugira ngo yige kaminuza nkuko ari inzozi ziwe nukuri uwaba bishoboye wese yabikora nkoresha imbuga nkoranyambaga cyase imbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook nitwa Cedric 2 kuri Instagram nitwa Cedric 2 +257 yego ukoresha telefone ya Android Cedric ngenda gutora zino diplome zawe nabonye ordinateur narivyo reka byo yani ibintu bazi ko ndibaza by'ubujuju tuzobigaruka ko nyene wenda nyene next time bakoresha imbuga urumva afite na telefone ya Android reka bino bibazo by'ubujuju ndiko ndibaza nimwe aba interesa kino kiganiro wenda tuzogikomeza bisi ubutaha nyene barabitwereka yuko babishaka ko nyene nimwe uza kubitwereka nyene no guco tubaza nyene kindi kibazo nyene yani cy'ubujuju yakovyanye maze kuba byinje kaba nyene cy'ubujuju mbega kuba warigiye mu Rwanda ukaba utobasha kuronka yani bourse kubera ko wari umu étranger mbega ari ukuntu woronka bourse uri nga ubunya yani ari ukuntu umuntu yani yo bourse shora kwironka yani uwerekanya mu manota yawe nga mu Burundi nano sinibaza ko bikunda kubera ko ntize mu Burundi ya nibikunda naho deposa namwe mu depo kuburyo nyine ukomeza ariko ari abantu benshi bava ngabagenda kwiga no mu Rwanda no kuvuga yuko iyo ufise amafaranga nyine uragenda ukiga kaminuza barabakira ubwo rero urazi ikibazo gihari Stone abantu bari ko dukurikirana je nta kinuma n'impora nkora ngo cijane kice kuri nombonesha kure gikeneye ubufasha ngo ntibabukore uyu ni Cedric rero ibaza umuntu yaronse 56 jewe nkaho nawe wari kuronka nkanga jari mesha je nizi n'ubujuju bwanje shani nubusa yani 0,6 n'ubujuju bwanje murabinye namo mbaza kuronka kemiri ngepata kama Kenzi kuronka nka Kenzi nakoresha umwana nubwo ndikica ndazi gukoresha umwanya wa ndenze wantu bakunzi bakoresha umenya media mumeze gute mumeze neza wa munyarusaku wanyu ni Mr Tugesho no munyarusaku ni Suto cawa Mr Vuguta cyume vyumye nayandi menshi kuri Facebook ho abenshi banyita ngo nikoresha itabi mu gihe atani tabi nywa ariko ni atari nabakunzi bibikorwa byacu nibo bagiragiza bakatwita amazina bumva nyene kuko barabifite uburenganzira nta kibazo ego rero murabona ahantu nicaye kumwe n'umushitsi ni ryambere muba mumubonye kuri nombonesha kure yacu ni ryambere muba mumubonye kumbonesha kure ziri ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi yitwa Cedric numwe mu nshuti zacu numwe mu muryango yacu aho akenshi nicaye ndavuga ati ntushobora kuja kuzimya inzu za mugenzawe izanyu zonyene ziriko zirasha no Cedric dufite ibintu byinshi cyane tuza kuyaga kuko n'umwana yavutse nk'abandi bana ariko atakuze nk'abandi bana ntiyaronse umunezero ukwiye neza nk'uw'abandi bana baronse ivyo ni bimwe mu bigize ubuzima bwiwe ariko kugeza kuri no saha novuga neza yuko ari umusore neza yishimira kubona ari kuri no si Imana yishimira ubuzima yobabayemo yishimira etape yobagezeko ni mu nkundire dufata akanya gato kwanza tumaze tumuramutse kuko ahanyene Stone iyi ni ntebe ya Stone yashoboye kugira ingufu zose kugira aboneke ngaha aza kwicarako hari utuntu ariko aratunganya indani reka rero tumanze tumuramutse Cedric abanzana baramutse muze kumutahura hari ukuntu avuga mu rurimi guko hakaba arimo akantu k'ikinyarwanda muze kugatahura kuko abarundi n'abanyarwanda turi bamwe turakundana cyane ego Cedric kaze kumbonesha kure yacu ya murakoze cyane yego neze neza
Meze neza. Urugendo kwanza rwagenze gute? Urugendo rwagenze neza aywana. Nubwo nyine hataburamo utuntu tw'utubazo mu rugendo murabizi namwe ariko uko biri umuntu arabishima. Yego. Mwajya mugenda mufata imihanda. Dore kinyarwanda rero je kirantesa. Ngo mwajya mugenda nk'ubu uvuze ati ushaka kubwira abantu ati twafashe umwanya tuza gushika ngaha wo bivuga gute mu kinyarwanda? Urebye nyine ntabwo bitandukanye cyane. Ariko ni nkuko nguko gusa twabyadufashe igihe kugira ngo tugere hano wenda bavuga gutyo kugira ngo bibashe kumvikana. Hari utuntu ngo wenda ngo buretse ngo dore nuburaneza sana hari umutipe umwe akorana na Berndoyo Sedi umuganga ku munyarwanda ukuntu yaje kuye mu Rwanda. Uyo mutipe je duhuye ndatwenga nkafa nkahwera ngo se kurisha umwanya ra ngujyangwe urumva ni hatari Sedi ariko abantu bariko dukurikirana banzo baramutse. Ubwa mbere ndaramukije nyine abakunzi bakoresha umwanya media hanyuma nizere ko turi burya n'ibihe byiza muri kiganiro tugiye gukorana. N'Imana yabidufashemo ko uriya niyo nkuru. Imana niyo nkuru. Kandi ubu ntiwaguye Sedi. Uracasengura cyahagaze mu ijambo. Yumva hejuru cyane. Ariko niho bandanya na mutama waraguye ndakurahi. Hama Cedric. Ikiyago nyezina tuzagitangura Stone yamaze gushika. Stone. Koresha umwanya muto. Urumva. Nyezina tuzagitangura yashitse. Ariko ndashaka kumenya Cedric amazina yo y'ukuri yitwa ngwiki. Ubusanzwe nitwa Ndayize Cedric. Navutse muri 2001 cyase mu 2001. 20 nubundi ni muri 2001 nubundi. 20 ni 20. Gusa ubu ngubu mfite imyaka 21. Nzuzuza 22 mu kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10. Cedric yavukiye mu yihe ntara mu yihe quartier? Cedric yavukiye hano nyene mu gisagara ca Bujumbura. Ahahoze hitwa commune Kinama. Ariko ubu ngubu ndibaza ni zone Kinama. Stone twari twamaze gutangura tutanguye kuyaganye zina Cedric yaramukije abakunzi yabaramukije mu kinyarwanda ati ese mujyamu ese mujya mukurikirana ibiganiro bica kuri koresha umwanya media vuga ati bajya babikurikirana umurundi ahaca atahura ngo nukujya kumbe nuguhora babikurikirana. Nyine kwanza kubaza Cedric ni iki inya ni gute asoma bino bintu? N'ubutoboro ni rupapuro ruri butoboro ukuntu ni gute bino bintu uhisoma? Nyene nashaze jite kugenda kure na kure kwanza ngo musibe gusipaje ya mbere ngasi ngo mutangura nka bijebo by'abanuze yani aho hejuru nyene gusanditse gute? Murakoze cyane ni kuvuga ko iyi ni nyandiko y'abatabona basanzwe bayita cyese yitwa braille. Na kuvuga ko ni mbona biraza kungora kumenya neza niko yitwa. Iyi braille rero kugira ngo uyisome nyene bigusaba gukoraho. N'amaso yabisoma ariko nkanjye nyene utareba cyese nkaje ntabona. Iyo nkozeho mitamenya ati nkoze kuri B, nkoze kuri I. Dufate nk'akarorero. Iri jambo rya mbere ryanditse hano handitse biology. Ni mu Cyongereza. No kuvuga ko yari test cyangwa se interrogation nakoze nk'iciga muri troncome cyase muri troncome ni kuva senior 1 ugera senior 3. Kuvuga mu windwi umuntu abigeranije n'ibyani wacu mu Burundi mu windwi mu 8 mu 9 iba ari troncome. Hano yanditse biology. Stone tutaratangura neza indani iby'amashuri ya Cedric hari ubuzima bumwe abantu bashaka gutahura kwanza kuri Cedric ageze ngaha kubera iki?
murakoze. Ubwa mbere Cedric ageze hano kubw'Imana. Murakoze. Ariko iyo Mana wumva nyene yagiye ikora ibikomeye kuva Cedric akiri mutoya nyene kugeza aka kanya. Rero wenda umuntu aduze ku ijambo nk'uko mubizi nyene Cedric navutse nk'abandi bana. Mvuka ntafise ikibazo na kimwe c'ubumuga. Donc meze fresh. Naratambuka neza. Donc wabita mu myaka ingahe gushika ku myaka ingahe? 6 ans 7 ans gutya. Wari ukomeye neza. Yego. Umwana w'imyaka indwi aba yiga mu wa mbere. Kuri watanguye wa mbere? Cyane gose. Yego. Natanguye mu wa mbere. Rero navutse mfise ababyeyi babiri nk'ibisanzwe, papa na mama. Hanyuma papa ntibyakunda ko abandanya kubaho. Papa yitaba Imana. Ku myaka ingahe Cedric yari amaze? Shasi ndayizi kuko nanje ndamuzi ku ifoto. Wavutse utamusanga? Yarahari nakuze ntamubona. Yego. Gusa nyuma nyene nkibona naje kumubona ku ifoto. Rero byageze aho mama ko biri kose ngira ngo papa yapfuye akiri muto. Hanyuma mama aza guteretwa nyene kuko yashakaga nyene ngira ngo gukomeza aba mu buzima bwo kubona n'umugabo. Hanyuma nyene uwo mupapa yamuteretaga aramubwira ati rero ntabwo nshaka abana bawe. Uyo mupapa? Yego. Mwari bangahe abana? Twari babiri. Yaje kubimubwira bamaze kubana canke bagiteretana? Bagiteretana. Mama wawe acahitamwo rero? Yari wewe na mushika wewe na mukuru wawe? Ni mukuru wanje, sister w'umukobwa, sister. Ariho? Ariho. Yego. Wenda si inyuma gato nigeze kubabwira ko navukiye mu Kinama. Ni nawe twakuriye muri iyo myaka 6 gutyo. Mu Kinama ni Bujumbura? Bujumbura. Yego, muri Bukirasazi. Rero papa maze gupfa, mama yise atujyana kwa bibi cyase kwa nyogokuru. Nawe yabaga mu Rubirizi. Abyara mama wanyu cyangwa papa? Abyara mama. Tujyanayo. Rero ngarutse aho twari tugeze, uwo papa amaze kumutirita akamubwira ko nyine adashaka abana biwe. Mama navuga ko yabaye umubyeyi mubi, arabyemera. Yabyemeye rero twebwe urumva twabaga kwa nyogokuru. Yego. Mama nyine akagumiyo rimwe na rimwe akaza akatureba wenda nka rimwe mu kwezi cyangwa se ntanaze. Nyine kandi abo inyogokuru na mutamasogokuru ubo bari abantu nyine babarimye. No kuvuga ko bazinduka bagendeyo bakagaruka nyine bwije. Donc ntago bari batwitayeho nabo mu majambo make. Yego. Kandi murumva ku myaka 6-7 twari urafata n'ingingo. Nuko rero wenda umuntu agiye kucatumye wenda ubuzima bwanje buhinduka. Bigenda gute kugira ngo no munsi tubone Cedric yavutse akomeye, uyu munsi akabasoma yani akaba tabona, ndetse akaba ari nk'umuntu ufite ikibazo ngo ntatambuka neza nkuko twebwe. Rero muhira haje kuba navuga ikibazo. Nari mfise tonto aza kurwara. Uri kwa nyokuru wawe nyine? Yego. Tonto mu Kirundi ciza marume. Muyomba. Marume. Nyokorume. Nyokorume ndo nini sasa? Mujomba. Anko. Nuko kuko abantu nabaga nago basengaga. Bafashe nyine umwanzuro kumujyana ku bapfumu kuko bibwiraga yuko bamuroze. Baramutwaye. Bamujyanyeyo umupfumu arababwira ati baramuroze. Nyokorume? Yego. Ariko umupfumu arongera ababwira ati mwamuzanye mutinze ntabwo ari bukire. Kuko ngo byaramurenze.
bo nuko hashize iminsi mikeya nyene arapfa. Apfuye bamaze gukora byandi byo guca ku mazi kuganduka n'ibiki byinshi byandi namwe muzi bakora nyene iyo umuntu yitavye Imana mu rugo bafata decision yo kuja ngo kudupimisha natwe ngo rabe yuko bataturoze. Rero tugezeyo ku mupfumu hari mu Kinama nubwo ntibuka neza quartier ariko ndibuka ko naho hari mu Kinama kuntu ndibuka hari n'amashusho yaho zanza mu mutwe nano hari hateye ibyatsi bikonze kuba biri ko namaho rero ukuntu reba dupima bafata inkono y'ikirundi iyi bakora mu ibumba hanyuma bagateka nko ibintu bimeze nk'ibyatsi hanyuma ngira ngo abarundi benshi ibintu bita kuka barabizi kuka cyese kwiyuka rero kuno byagenda byatsi batetse byamaraga bimaze gusha barabizana hanyuma gatereka hasi hanyuma ukunamamo rero uyo wabaga wunamye umuhisha wose wagwerera mu maso iyo utabaga ufite ubwenge wenda ngo ube wahumiriza no kuvuga ko wa mwotsi wose uvuye muri ya nkono yego rero icyo gihe nanjye sinahumirije twagiyeyo rimwe bwa kabiri bwa gatatu inshuro zose mwagendayo yego ubwo ariko banaturasaga hano ariko nta nkovu nkifise ngira ngo zaragize kuko hashize nyine imyaka itari mike rero kuko nigeze kubabwira ngira ngo ko nari naratangiye kwiga mu wa mbere rero nyuma nibwo nagiye ku ishuri nareba kuri tableau ewana nkaca ndira ahubwo amarira simenya nkavuye nagiyeyo nk'indwi imwe umunsi wa nyuma nagiyeyo ndibuka nabwiye maîtresse ndambwira ati ntabwo ndi kureba neza biramutangaza icyo gihe kuko nyine twigana muri class imwe na sister wanje kandi we wandutaga imyaka nubwo itari myinshi ariko yarandutaga bamubwira kuntahana rero kuva umunsi natashe mvuye ku ishuri naniwe kwiga ni nawo munsi navuga ko ari umunsi mperuka nicaye mu ishuri ry'abantu babona nyine badafite ikibazo na kimwe nuko wenda aho hari mu bakanga mu wa mbere ni mu wa mbere nyene Cedric umaze gushika kuri uwo munsi ku buryo utabasha kubona ya nicuro yawe ya nyuma wiga mu mashuri y'abantu yani babona waje kubyakira gute kuko umviyo ni situation itandukanye n'ujya mu nabaravutse agwaye no kuruta yani waje kubyakira gute kuba ubasha kubona nyene yuko utagiye kubandanya wiga amashuri hamwe n'abandi bana babona urakoze bibu bwa mbere numvaga nyine ari ibisanzwe kuko maze no kuvayo nkaja muhira nubundi kwa kundi umwana ataba atekereza ngo wenda nisohoka ndagonga iki nibyo byabaga rero narasohokaga wana bakanura wenda naguye mu mahwa nabuze inzira ugasanga nyine nibibaza ariko simbitekerezeho cyane kuko ubaza ngo nakantu kabaye ejo bizohera amabisha biviramwo rero gute kugira ngo Cedric yavutse akomeye ameze neza kuca azagenda jitene acumbagira rero muri ubwo buzima bwo nari ntangwe bwo kutabona nasohokaga hanze rimwe gasanga nakomeretse bakamvuza rihaje kugera igihe aho ngaho narimba bambuza kongera gusohoka donc barambwira ati banyubakiye akantu k'agatanda yego kwa bibi wanje barambwira ati ahantu rero ntutegerezwa kuhava utegerezwa kuhaguma ati niwa hava ukagonga ugakomera ikuzuzo kwimenya niho rero nabaye muri ubwo buzima mbere nyene ishatse nko gupisa nahamagara sister wanje akaba yanjana ariko nyene nabyo baza kubyanka baravuga bati wewe kubera ko utabona kandi nyene bumva ari isoni kuri bo ko bafise umuntu atabona
barambwira ati niba washaka kongera grand besoin petit besoin izo zirabikorera ngaho aho nyene cyane yego bo rero niho hageze igihe nyene none nta kundi kuntu byagombaga kugenda nategerezwa kumvira amategeko yabo no kuvuga ko rero bitewe n'ukuntu petit besoin nayikorera ngaho grand besoin bo byaje kugira gute wa mwanda waje kunturira hano mu mugongo ari ahantu sinzi niba twahereka abantu ariko barahafata nk'ama ensere mu nyuma ego bo naje wa mwanda waje kunturira kuko murazi ni acide ushushe cyane reka dukufatansi yabwuguse mwe egere yani reka nyine aherekane mu kiganiro tubwire mu ndio usanga umwanya wo kumonta ashaka kwibaye gushaka kurya ensere kandi byari bikenewe ego nimba tacuza bitwase dike ntari bashaka bashobora ko One waje gusha ni hejuru gato yariko hano okay bo nuko ubundi aho nabaga ndyamye habaga nyine nta muntu akomeye yifuza kuhagera kuko wari umunuko inyozo muri toilette nizo muri make nyine haburaga akantu gato nyine umutima uci hanyuma nyine sange papa yo yagiye ya nyene bakuze ndaguciriyemo bakuze bakoresha umwanya media jitene wenda ari abantu bashaka kuba wenda bashaka kuba bazi n'icongereza iyo umuntu avuze kuvuga ngo petit besoin canke grand besoin akaba atabasha gutahura nyene ivyo bintu nizo yani ukuvuga ati yani Cedric ico gihe cyose yari ahari aho hantu yani mu gihe abashaka gukura umwanda mukuru benshi avyita kunya yo si mukunya gusoba umva yabikora exact juste nyene ahantu aba asanzwe ari nyene si nyene bo rero biza kunurira inkovu ndazifise ahantu henshi gusa handi wenda nahibanga ntabwo umuntu yaherekana ariko aho ingenzi nawe wenda hanatumye wenda mubiri wanje utaforme kuko nkuko nyene mubibona Cedric umunsi washa rero byagufasha igihe kingana gute kugira ngo ukire mbega byafashije cyakizijwe n'iki mu gihe utasohoka hanze murakoze cyane muri iyo situation nyene narimbayemwo y'ubwo buzima bwo kuba abantu ntazi winjira ntazi nusho kuko mbabwije ukuri nari meze nk'umuntu nyene yapfuye kuko wabashaga nko kuzuka ukangi ikinuma sinda byumve cyase wamana ikintu mu kuboko sinda gifate no kurya ako gasista kanje niko kaza kakantamika byagenda byitagenda nyine bani sister wawe ntabwo yitaye wose wari umeze musene akomeze gufata nawe ntiyari munini nawe yarakiri muto yego akuko biri kose akubereye mushiki wawe mwiza yego bo nuko nari nse papa muto ariko papa muto no kuvuga ko wo kuri donc hari igihe bingora gusabona ariko papa wanje yarafise mama wiwe hanyuma mama we yaza gupfa noneho umugore wa kabiri sogokuru yazanye niwe yabyaye papa muto bivuze ko papa no papa muto ari basangiye ba papa yego rero ico gihe yaje kuva mu gisirikare araza amaze kuba mudemubirizi aranyinaza kudusura aho twabaga asanga je byagenze gutyo ariko hagati aho na sister wanje amaso yaratangiye kumufata ariko we papa muto aza amaso ataragira gute atararenga inkondo bitararengerana wendi ukayica mujana kwa muganga nyine bamuha imiti arakira ubu ngubu arabona rero je wambonye arabashwanira cyane kubera iki umwana byagenze gutya na gutya ariko nyine baramubwira bati nyine niko byagenze muri make babura ibisobanuro byuzuye nyine bamuha kugira ngo babashe kubyumva bo birangije aravuga ati okay hariho umuzungu witwa Angela yarafise ibitaro mu Gatumba bitaro byitwaga GVC
ngira ngo abenshi barabizi isi akwa buyengero kuri nuze hari mu Gatumba ariko ni ibitaro byari kume ngo GVC yari nyuma ya eglise ya buye yego rero uwo papa muto yaje kunjanayo umuzungu ambonye gusa ikintu cya mbere yakoze yararize hanyuma ategeka ko banjana muri urgence cyase hano bajana abantu barembye banjanyeyo batangura kuntera ama serum kugira ngo wenda ubuzima bugarukire umva n'imirire n'ibintu bijyanye n'imirire ntabwo byari birenze ubwo no mu byari kunyica nawe yari irimo tangira kuntera ama serum murazi ko ama serum barimo ama protein agiye atandukanye atuma umuntu wenda niba umuntu atabasha kurya nyina atuma iminsi igenda igira gute yegera imbere nuko bahishamwe ama serum hanyuma batangura kugira gute kumvura ibyo bikomere Okay Cedric urumva iyo n'intangamarara y'ukungene vyagenze kugira ugire izo nkovu n'ukungene vyaje gusanga utabona ariko rero mu kunyarutso kw'iki n'ikiganiro kandi abagikurikirana babashaka kumenya byinshi ariko bicagaguritse niwohera ngo itariki y'ivyagenze kurumva ariko rero Cedric aha rero hari tubazo tugomba tukubaze kuri ibyo nyene sivyo ubu Cedric wewe ubuzima bayemwe bumuhereza ikihe cigwa bivanye n'ivyo bintu yaciye murakoze cyane wenda mbere yuko nsubiza ico kibazo warumbajije buriya mu buzima umuntu ntago abura abagiye bamuba hafi rero mbandanije gato muramba nafata iminota mikeya maze ukira bya bikomere cyase abanyarwanda babyita ngo ni ibisebe umuzungu yaje nyine naje gutangura gutambuka kongera kwiga gutambuka bushasha nyine kumwe kumwana muto rero naje kuhahurira no mu mama yego wavura usima madede ibya nini by'abana hari umumama Imana imwakire mu bayo ntabwo tukiri kumwe umwuka w'abazima ni bibi rero yigize gukora muri ibyo bitaro nyuma yaje kumenya amakuru ko ariho ndi akazaransura nembere yagira gute rero nyuma hageze ko muzungu asubira iwabo uwo mama araza arantora anzana muhira hehe aho yabaga mu Gatumba nyene hano mu Kamenge ni hano turi nyene uyo mama ariko aravuga dakika ni mama wanje rero we yumvaga n'ubundi arahita nshira mu ishuri kugira ngo nihige wende ntazokomeza kwiheba kwigunga nikireza byinshi tese ko nabaye gutya ubuzima bwarahagaze ariko agatonso inyuma gatoya buriya abantu muri twe habamwe abeza kabamwe nababi kandi ni nko umuntu ashaka gukora iciza ariko hari ikindi wende agamije gukora uwo papa muto rero wumva wundi yankuye ahantu pe ndamushimira no kuri aracariho wewe numva ngo arahari wenda ndaje mbigireho gatoya mu gusohoka ibitaro umuzungu we yarafite gahunda cyangwa se yarafite umugambi wo kunjana ariko papa mutaraza aramubwira ati oya umwana jendi se wabo ndifise ndatunze ngiziki nta kamaro ko kumujana icyo gihe rero yahise afata mu responsable y'ibyo bitaro amujana ahantu yokereza inyama ariko yari umukozi kukanga ngira ngo abenshi murahazi mu Kinama nuko aramwereka ati aka kabari naki wanje hari abakozi niba ari yiki byose aramwereka kari kiwe byavuye oya ntabwo karakiwiwe nawe yari umukozi yotsaga inyama muri ako kabari nuko bigenze gutyo responsable nawe raporo umuzungu abazungu rero ukuntu bateye yica umubwiye babona ko kiri fair bahita bakemera kandi undi wese
usibye n'abazungu undi wese wakereka ibintu uko bimeze ukamwereka inzira zose yahita abyemera. Rero umuzungu yese avuga ati okay umwana ariko ndamusige mumwiteho yige wenda Imana nibishaka tuzongera duhure. Rero ansiga gutyo. Rero bibi nababwiye yaje yaranzanye muhira nyuma gato iminota mikeya papa muto yayisaza agira gute arahankura ahankura atabizi. Kumbe we yarafise gahunda yo kunjana ruguru kugira ngo bahite bagira gute bagurisha ibintu by'amatongo yasizwe na badata. Abari babisigarana biswe nkaho umengo ni wagufise. Ruguru hehe? Ruguru hari muri Bujumbura. Abenshi bakunze kwita muri Bujumbura irari. Ahantu bita mu Kibuye ngira ngo murahazi. Hari abahazi ngira ngo. Bo yaranjanye yo rero cyo gena imaze kwiza imyaka 8 9 gutyo buramwe amezi makeya. Bo hatangura kunera ubwo arambwira ati Cedric wewe nutavuga yuko ibi bintu nibigurishwa nyuma bigashica ukatwe kanje ndaguta mu ruzi. Papa we mutuye muto. Yego. Ubwo nanje nta kintu yagombaga gukora. Amagara rutana. Natigezwa kwemera ibyambwiye. Na cyane ko nari nkiri na mutoya numvaga nyine ibyo ari gukora ariyo neza kuri jewe. Nari mfise sister wanje ni nawe nduta mu myaka. Ariko ico gihe bavuga ko umukobwa ko nta jambo rinini afise. Yego byabindi nuko ashinga nahe baje barambaza ati se uremera ko bagurisha ndabaga ati yego bagurishe. Hanyuma papa muto agenda ngurira handi kuri centre mwisare. Abenshi barahazi. Nuko baragurisha. Ico gihe mu kumanuka sinamenye n'ukuntu yamanutse kuko naje kumusanga yenyuma. Maze ugerayo après 2 semaines hanyuma afata umwanzo wo kungaruka nani Bujumbura. Amaze kugurisha ariko. Amaze kugurisha. Yarakuguriye ha? Ndaje mbigereho. Nyuma tumaze kugera hano nanzana kwabibi hamwe yankuye ameze nk'uwunyibye. Yaramubwira ati Cedric nje kumuvuza amaso timo mufashe mu muha ahari rijoro ejo mu gitondo nzoza kumutora. Ico gihe hari 2009 yego hari 2009 ngira ngo iri kirahera. Ariko mbabwije ukuri kuva uwo munsi gushika iki gihe turimo ntabwo arigira garuka sindongera kandi kumubona. Ubwo bivuze ko handi yari yavuze ko azongurira abwira abashinga nahe yuko agiye kugurisha aho ngaho ruguru ameze nk'ari mu cyaro cyase mu zose zari trick kugira ngo abashe kuronka yani byo gushaka. Yego. Niyigeze abikora ubwo kuva ico gihe jusqu'à maintenant cyazogeza kakanya sindongera kandi kumubona. Cedric bari kwa dukurikira barashobora kwibaza nti mbega se ndaje mbigereho bakibaza ati ni gute Cedric uri kuvuga ikinyarwanda kandi abantu bose kuravuga bisa nkaho umengo mu misare hose n'abarundi. Yani ni gute Cedric avuga ikinyarwanda kandi abantu bose bamwegereye bose aguma avuga ko ari abarundi. Yego. Murakoze cyane. Nubundi niyo nzira. Rero uwo papa mutamaze kunzana ngaho hanyuma ntagaruke nubundi icifuzo cabibi kwari kunshira mu ishuri nkiga nkazagira icyo nimarira nk'abandi bose. Bo nuko yanshize mu ishuri ry'abatabona riri Gihanga, ishuri ryiza cyane. Umubyeyi wese ariko arakurikira kino kiganiro afite umwana atabona cyase nubundi bumuga hano mu Burundi amaze ko amashuri menshi afasha abantu ameze gutyo. Ishuri nize ko ryitwa Kanura riri Gihanga nukuri rigigisha neza. Yego. Bo nuko yanjanye yo niga primary ndayirangiza ndumva concours nakoze yari concours ya 2015. Ni nayo concours ngira ngo ya nyuma yakozwe muri 6e. Atari banga Cedric wantusangaye muri concours. Ubusanzwe Imana yaramfashije mu bo donc canke gwe gutanga ubusomo rya mbere gushika mu wa gatano. Yani ubaye wakure waba wakangaye. Jewe mu mashuri yanje ya primaire nize
umwanya wa kure nabaye n'uwa kabiri mu wa mbere igice cya mbere mu wa kabiri mu wa mbere nibwo nabaye wa kabiri nabwo nakoze ama examen ngwaye malaria imwe ya danje uwa kabiri wa zero wa mbere ya imyaka yose mu wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu nabaga wa mbere mu bice byose mu bice byose mu myaka yose konkuru narikoze cyandonga amanota ndumva ari ntabwo ndi kwibuka neza ariko ni hagati ya 132 na 140 sur 200 yego warakoze konkuru warasaga muri konkuru mi konkuru kweli matematike ndibuka naronse ubusa ngo nirapata 0 kirundi nabikumbuka kirundi sur 20 naronse nimba ari 15 em sur 30 sur 25 naronse 23 français 5 naronse 5 sendananiko umva ibintu weye aje ntibeshe aya manota Cedric dushikiye kuri 140 cha tudiviza na 4 deja tudiviza na 4 35 ngo turenza ko nkabi na umengo narose 33 nyega dusubiye mu kiganiro yego ubwo rero niko ariko ico gihanga ndakya abarusi bose barabizi ningayi Bujumbura ntago ari Bujumbura ni Bubanza mu ntara Bubanza muri commune Gihanga bica birangira rero gute kugira ngo Cedric uyu munsi avuga ati wenda canke se dore rero nkiri mu wa gatanu primaire kuko hano mu Burundi amashuri secondaire y'abatabona ntabwo yari bwabeho ni ukuvuga umuntu yigaga secondaire yego umuntu yiga 6e urangije aho ngaho ku ishuri y'ibintu byitwa CF no kuvuga ko byari ishuri ryigisha ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ya rero ngeze mu wa gatanu bibi wa mubyeyi nababwira niwe yagerageje kundonderera ama sponsor kugira ngo wenda nindangiza secondaire primaire nzabasha gukomeza na secondaire bo nuko yagiye aradodora kwa Buyengero kuri paroisse arababwiye ati mfise umwana kunuku kandi aciye ubwenge yaragiye kurangiza primaire ariko nta bushobozi buhari bwo kumujana kwiga mu Rwanda kuko mu Rwanda hari nabandi mbere bari barajyanyeyo ariko kugira ngo uje nyene yabaga amahirwe adasanzwe bo barambwira atoke reka tubikurikirane nibigenda neza muzamenya feedback uko byagenze bo nuko ya konkuru maze kuyikora ndonga amanota meza yewe bica bihurirana no kwishuri baca bafungura école fondamentale naragiyeyo nigayo igice kimwe nigana n'ababona nabwo ndumva narabaye wa mbere twiga turabatabona urakoze sorry gato ndaguciremwo kandi aya ni mbega konkuru mwakoze niyo nabajya babona bakoze yego ibari imwe mu konkuru ibari imwe gusa yaba bitandukanye ni mu nyandiko kuko mwebwe musomesha abatabona basomesha amaso yego ibyari bimwe ubwo wiganye n'abatabona niganye twarabatabona babiri n'ababona 37 ucu wa mbere cyangwa wa mbere ico gihe ni kuvuga ko hanyuma babandi bibi yagiye kusaba ama sponsor je navuye ku ishuri kwiga igice ca mbere ngeze muhira nyuma y'imisi nk'ibiri 3 baca baraza barambwira ati rero mubyeyi ibyo mwasabye umwana wanyu byarakunze tara umuntu yemeye kumurihira amashuri kugira ngo agire gute abandanye yige na secondaire ico gihe naranezerewe cyane naranezerewe kuko nari mfise ubwoba bwuko nubwo hariya igihanga byasaga nkaho byakunze secondaire yaje ariko nabwo bari barubatse nuza ikira ngira ngo mukinde bagita ikirasi kimwe ca 7e batazi ngo bizobandanya gute rero byaranshimishije cyane hanyuma tangura kundonderera ibyangombwa byo kugira gute byo kujabuka igihugu yego Cedric
ndiyumva turiko turagenda fresh kandi bimeze neza cyane ariko Cedric abantu bariko dukurikirana umengo tubashize muri mood cyane umengo tuze muri mood cyane sivyo reka gusa tubandanirize yego Cedi buryo urazi kuririmba nimba uzi kuririmba ririmba gato ikubwira cyo tubandanye kiyago kuko aho umengo abantu bariko bakurikirana bari muri mood birenze cyane kuko urabona ari abantu benshi usanga iyo bafise ikibazo nk'icyo ciwawe bamwe baca bakurisha point 4 yinini ya sala mugenda gusegerereza ariko umaze kumva yuko yuko bamaze gushira kuronga ishure ribandanya yari bararyohewe mu gihe jewe mbona amashuri naribaza ati mbega uco mu uyu munsi bakaduhereza konje ese kugira ngo usivye rero inyuma y'izo z'amashure hari ikindi kintu ushobora kuba ushobora nyene kugira ngo cyo tubandanirizaho nyene ya kuririmba ndabigerageza wenda nubwo atari cyane ariko ntacyo turazi kutari n'umuririmbyi sinzi ngira ngo umuntu agira akimana agira ngo akimana nyine yego Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza Imana ni nziza ikiza barwaye haleluya yohora barushe haleluya Imana ni nziza cyane kubera kurimvye iyo ndirimbo se ibyo birumvikana twatangure kuganira yumva nyine of course nyine arigiye nekereza nyine kuby'Imana yankoreye nkumva ni nziza tu ego munye rugendo direct boom abaragiye mu Rwanda Cedric mbandagiye mu Rwanda okay washikiye he abakwakiriye bari bande byageze kugira ubandanye amashuri rero neza nuko nyene maze kuronka abafasha cyase abo ba sponsor byose wabironse ipapuro abo ba sponsor no kuvuga ko hari umugabo ngubu n'umugabo ko yaramaze gushaka yararongoye yitwa pilote nawe wari umu intermediary wanje kuvuga ko yampuza na babafasha banje na ronse icyo gihe niwe yamerekeje tugira ku ishuri ndiba kugamberwa wawe rugendo rurerure kuko ndumva twageze ku ishuri masaa 4 n'igice gutyo z'ijoro saa 4 z'ijoro yego nizano bitirwa magana ntabwo ari i Kigali ni ruguru kuba bizi ni mu ntara bita intara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana yanageze saa 4 z'ijoro njanye no mugabo witwa pilote hanyuma kuko hari abandi barundi nahasanze na cyane twiganye yabaranyakira ariko nyene bigenda neza mbe ugishika mu Rwanda wabaye wakangahe ho kwino mu Burundi wari wabisasi nkishika ndabona ngafise report zawe yani urangiye iyo ni ikingo ni report yani bijya mwita bulletin ungaye pako yanania mu yani ya senior 5 yani senior 5 ni kama kuja kubora yani umwaka ukurikira wa nyuma hamwe na senior 6 umwaka urangiriza uko na diplome manake Cedric zinidi nibze diplome wajuyizanye ho ndaje mbigire urumva yarambajije ngo nabaye wakanga rero naragezeyo yego naragezeyo ewana birankaranga bimwe byita mu kirangara cy'ano gukaranga birankaranga urumva nayo imvuye muri systeme anglophone francophone nja muri systeme anglophone no kuvuga ko umwarimu yarigisha nkumva ndi kurota anigiye byashika nkanarira kuko sinumvaga ikintu na kimwe mwarimu yabaga ari kwigisha sorry gato kiraho nyene umwigisha ntabwo yarabizi yuko wajuva muri nuzeye ku buryo byamutera giste nyine kurira ntabwo afata umwanya uhagije kugira ngo bashe gusobanura kugira ngo nawe ugende kuri ritme y'abandi bantu ibyo yarabikoraga kuko ntabwo yinjira mu ishuri ngo yigishe mu Cyongereza mpaka sohotse ariko nanone kwa kundi nyene systeme bakorera yego gasanga niba ndose note
gusoma ntabyo ndi kumenya ntabwo ndi kumva na kimwe ewana nkumva gahinda arico gihe twiga turi abanyeshuri hafi 30 nahakoze ama examen nyene muri situation itanyoroheye cambo wa 9 muri abantu 30 aho uca wumvura babaye nyene numvaga mbabaye kubera ko namenyere kuba wa mbere cangira 75%. Abarimu babibonye bagati Cedric félicitations. Uti mbo wenda so kwiyemera ariko namwe mu majambo bambwiye ati wagerageje. Uri gitangazo kuzogenda umenyera ni kuzoza uratsinda. Nuko wace ni na mwanya wakure nabaye mu Rwanda kuko mu yindi myaka nagiye mbo wa 6 wa 5 wa 4 wa 3 wa mbere warigeze kumuba wa mbere namubaye 6e mbo hano ni twabyitwa ko ari 2e mpeza none nase kandi kuba wa mbere wa mbere mu buzima niyo nongiye kuba wa mbere yani ahezuma ya trimestre ya nyuma ko ndabona nga trimestre ya kabiri yabaye wa 3 ya mbere yabaye wa kabiri ya 3 yabaye wa mbere urumva ko nahejeje no bone ngarutse amwe muri za yego bo nuko byagenze nyene Sedi mu gucungura umwanya cameraman hari ariko aradodora ati wana nyarutsa ama espace nibiki ni hatari ego Cedric yes nsimbirere kuri ca kibazo canje rero kubera iki kiyago ndabona umengo kizobandanya hari ibintu hari ubuzima utubwira bwo mu Rwanda ubwo mu Burundi twabwumvise ubuzima bwo mu Rwanda rero nibwo dukeneye tubuciriye hejuru Cedric rero yiyumva gute kuba ameze uko n'ubuzima yaciye mu Cedric murakoze cyane bona kuvuga ubungu tuvugana nyine merutse guheza amashuri ya secondaire nukuri byaranshimishije cyane nubwo byabaye umubyeyi wanje agahita yitaba Imana ariko nakundi Imana imwakire mu baye nukuri icyo yaharaniye cyagizweho cyaragizweho navuga icyo wigiye ya hanyuma mu Rwanda nize ndimi mwana babyita ngo ni lettre moderne kuvuga muri iyo section twigaga Ikinyarwanda Igiswahili hamwe na literature cyangwa se literature anglais no mu Kinyarwanda byitwa no buvanganzo ariko mu Cyongereza ya nibyo nize kuri twebwe tutize cyane rero yani yuko yamusuruguro zigerageje nko kuronka akazi ucukora akazi kameze gute bono kuvuga ko ngubu tuvugana akazi wenda nikabura ariko biba byiza murabizi ko ubungubu uyu muntu yize ntiyigi kaminuza nta valere nini bigira ubungure kwa ko nizi ndimi nifuzaga kuziga wenda nka journalisme cyase nkiga education kugira ngo Imana nifasha nkabona ko kazi nzobona akazi karemereye wenda kanahemba no mushahara ugize gute umeze neza journalism urumva yuko ari atari wari Cedric ndakubaza ikibazo cy'ubujuju mukuru kuba tuko turarangiza ikibazo cy'ubujuju wumve Cedric wewe woba warigeze gukundana kuva utangura kwiga gushika uyu munsi Cedric urafise girlfriend cyangwa warigeze follow yani kuba crush ku muntu kanaka unabandaniriza kuko abantu bose bibaza mbega ni gute umuntu yoba crush ni gute umuntu yoba shakunda kuko abantu benshi bibaza ati umuntu kugira ngo akunde ngo akoresha amaso mbega ivyo wonya nyene ushaka kuba ufise umukunzi rero mu myaka nabayeho niga ari ikintu nirinze kuko umubyeyi wanje yarambwiye ga Cedric ndakurungitse gira gute kwiga uzogerageze wirinde ikintu cyose cyatuma urangara cyase usamara rero nibyo nakuze biri mu mutwe ndavuga ku ishuri nyene habaga hari abakobwa kandi bumva ko wenda babivuga ko ari beza ku buryo nanje nyene ndamwumvise nabasha kugira some feelings nyine muri jewe ariko narangije nta mukobwa nyine mbashije kudraga ngo mbashe ko nabwira ko mu mukobwa harabaye wabaye crush kuri ku buryo wumva nyine ubimubwira gukaca witwaza rya jambo bibi yakubwira avuga ati nuze ugiye wivanga muri ari wigeze kwiyumva ko ugomba kubwira
ntago babura na cyane aho nyene byagenze gute kugira ngo ukunde ko abantu benshi bibaza ati ngo umuntu kugira ngo akunde bisaba yuko abasha kuraba kandi mu gihe wowe wari ufise ikibazo cyo kutabasha kubona nyene nuko rero abantu nkatwe tutabona tugenda ku bintu wenda sinzi nabwo bitandukanye n'iby'iwanyu wenda nabyo byaza ariko byo biza nyuma ni ukuvuga ko iyo nganiriye n'umuntu bwa nkanje Cedric nyine amahame cyangwa se principe ngenderaho ndabanza nkakumva nyine donc ibitekerezo byawe byumviro byawe mu gihe turi kuganira kuko je ntabwo nakicara kuyibarabara ngo ndaho umukobwa ngo ariko aratambuka ngo icenda musifura ko ngo ya ntabwo je nabikora kuko nawe bashamfise bwo kubona rero tuganiriye nkakumva ijwi n'ivyumviro byaho ya bwo ako kanya nyene bitewe nuko nakumvise mpita niyumvamo ko wenda nabasha kuba nakugira gute nakubwira ibindi mu jyane amarangamutima yanjye nkayakugaragariza rero wenda ibyo kubaza ngo asa gute iyo tukuganiye ndabikubaza hanyuma ukanyibwira hanyuma bitewe n'aya marangamutima yanjye nakubwiye niba nsanze bihuye nayo wawe ukambwira ati ndemeye kamera twongera iminota 5 yonyine ko yani ukugenda usotera ku bintu irimo iminota 5 irimo urumva yani arukubura uvuze ati ngo ukamubaza ukungera ameze mbega Cedric ngane tumaze ndakubwira ati yani can you describe yourself washobora kwivuga ukungene umeze wewe usa kugira ngo umubaze ati yani akwibwira ukungene ameze wowe urashobora kwivuga ukungene umeze yego nagerageza wenda nubwo atari cyane ya jewe nkiyo kuko ari gihe bishika nkavugana n'umuntu kuri telefone wenda tutarabonana gutya kuko nabyo byigeze kumbaho ndamubwira ati bwa mbere mbanza kuko urabona abantu nyine dufite ubumuga yiri kuganira n'umuntu bisaba ube open niba umwishimiye umwugurukire kugira ngo wenda nimuhura atazagira gute atazatungurwa cyase atazaba surprise kuri we aramutse abonye wa muntu twavuganye nuko ameze rero ndi kumubwira ndabanza nkabwira life story yanje ibihe nagiye ncamwo byose rero maze kumbwira gutyo mitango ati okay je rero wenda kubijyanye na kala ndi inzobe Cedric wabimenye gute kuri inzo narabibajije kandi STONE we wasa gute sawa STONE wibaza ko asa gute oyo narabimbaza narabibaza sindayimubaza ndakekeranye ndakeka STONE yaba ari igikara ko atari cyane sinzi uragibesheho ni je uyo ni jewe ndirabura ariko si cyane si tubiri twa pana Cedric gisene tumeza gisene tuzaro ku musozi nyene wa danger ni kuri kino ari kintu kimwe nari nifuze sana kuzo kubwira yani unsobanurire kubera ko yani uyu mwanya ni benshi kuko nyene ko shimwa medi kurikanwa n'abatari bakeya babashe kumenya itandukaniro hari ukuntu umuntu yabasha kubwira ati ngo uri mumyi hamadeni ugacuvuga ati je sindi mumyi abwo mfise ikibazo mfise ubumuga bwo kutabona itandukaniro ririye ngaho n'uburemere bw'ayo majambo ari ahagaze kuki ikibazo cyiza cyane murakoze abantu benshi ahubwo nta nubwo bana bizi hani waje se ngo baye agaciro nukuvuga ko impumyi ni ijambo nyene rigize nawe ijambo nyandaga cyangwa se ridatanga agaciro nuko iyo uvuze impumyi rero nkanje umbwiye ngo ndi impumyi ni wa muntu atababashije gukora ikintu na kimwe atababashije wenda atize nyine babandi basegerereza bariya ni mubabona muzabita impumyi usibye ko ntabwo ari neza cyane ariko umuntu usegereza rwose aba nta gaciro aba yihesha rero uriya muntu navuga ko aba ahumye ikindi naco umuntu b'abantu akenshi cyane cyane ku bantu b'abakristo abantu b'abanyabyaha usanga nyine donc no munimboregwa ni iki bari niba ari impumyi rero itandukaniro rihari umuntu bavuga ko agendana ubumuga mu Kirundi cyangwa se umuntu ufite ubumuga mu Kinyarwanda niko babivuga iyo bimwise gutyo
biba byiza cyane kurenza kuko wamwita ko ari impumyi, kuko impumyi donc namaze kubabwira ni wa muntu abadashoye ikintu na kimwe, ni wa muntu atesha agaciro ya ni iryo tandukaniro. ubwo rero ufite ubumuga bwo kutabona wewe abasha nyine gukora nyine nk'ibintu umuntu asanzwe nabasha gukora. Murakoze cyane. Yego. Ego bon, reka ndabashimire cyane Stone, reka tubashimire cyane abantu bariko badukurikirana. Cameraman ashachoka. Ariko yarusha ego. Ariko ari ikintu kimwe yani yataga amashacoka yavuze yuko yize kandi acavuga giste kuvyerekeye kuzokomeza yene kugira yani iboro by'amashure you see kubera ko ibinye biratandukanye gisi nabwo ari kandi yo gusegerereza nope kubera kumva afise inambwe amaze gutera yarize primaire yose arayirangiza umva yarize secondaire yose arayirangiza uwese yani yakopanga kugenda kwiga yani university kugira ngo abashe kugira yani yo section yiwe yahisemo yo kugira none Cedric yani uce turarangirizamwe we nunasiziramwe n'abakunzi bakoresha umwanya media like nikiye kintu yani ni gute ukurapanga kuri gahunda yani ya university. Murakoze cyane ni kiyozo ciza bone yize secondaire kuko nayo babwiye ndayirangiza nkorana exita ndonga n'amanota meza mu Rwanda bakorera kuri 60 rero nagize 56 60 56 yego no kuvuga ko ubwo wabuze unota 10 uronke yose kuri no kuvuga ko iyo nza ko ndi umunyarwanda buruse ne kwanda yifise kuko 56 n'amanota menshi ariko bitewe nuko ndi umu étranger cyangwa se ndi umunyamahanga buruse ntabwo ndayemerewe. No kuvuga ko icifuzo canje bakunzi muri gukurikirana koresha umwanya media ndabizi mu gihe mutandukanye harimo abatonzi hari hagati na hagati ariko birashoboka ko wenda haba hari umuntu avuga ati ndashaka gufasha Cedric kugira ngo yige kaminuza nkuko ari inzozi ziwe nukuri uwaba bishoboye wese yabikora nkoresha imbuga nkoranyambaga cyase imbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook nitwa Cedric 2 kuri Instagram nitwa Cedric 2 +257 yego ukoresha telefone ya Android. Cedric ngenda gutora zino diplome zawe nabonye ordinateur nari ivyo reka byatuzobi yani ibintu baziko ndibaza by'ubujuju tuzobigaruka ko nyene wenda nyene next time mwakoresha imbuga urumva afite na telefone ya Android reka bino bibazo by'ubujuju ndiko ndibaza nimwe abainteresa kino kiganiro wenda tuzogikomeza bitse ubutaha nyene barabitwereka yuko babishaka ko nyene nimwe uza kubitwereka nyene no guco tubaza nyene kindi kibazo nyene yani cy'ubujuju yakovyanye bimaze kuba byinje kaba nyene cy'ubujuju mbega kuba warigiye mu Rwanda ukaba utobasha kuronka yani bourse kubera ko wari umu étranger mbega ari ukuntu woronka bourse uri nga ubunya yani ari ukuntu umuntu yani yo bourse shora kwironka yani werekanya mu manota yawe nga mu Burundi nano sinibaza ko bikunda kubera ko ntize mu Burundi nibikunda naho deposa namwe depo kuburyo nyine ukomeza ariko ari abantu benshi bava nga bagenda kwiga no mu Rwanda no kuvuga yuko iyo ufise amafaranga nyine uragenda ukiga kaminuza barabakira. Ubwo rero urazi ikibazo gihari Stone abantu bari ko dukurikirana je nta kinuma n'impora nkora ngo cijane kice kuri nombonesha kure gikeneye ubufasha ngo ntibabukore uyu ni Cedric rero ibaza umuntu yaronse 56 jewe nkaho nawe wari kuronka nkanga jari mesha je nizi n'ubujuju bwanje shani nubusa yani 0,6 n'ubujuju bwanje namurabinye namo mbaza kuronka kemiri ngepata kama Kenzi kuronka nka Kenzi nakoresha umwana nubwo ndikica ndazi gukoresha umwana we wandenze ego bore karenda bashimire cyane yari jewe na Stone hamwe na Cedric umutumire behind camera Pax Alaba turabakunda cyane.